Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam da kasngi. Ki dukhat basha kem jung seng hinyo trap integrated territorial organization hito hagi bor pulit ke East Khasil district kila yo ban mi na along hadien bala yo jamin na ke ying bishar. Halor ke jing pan jamin ye kisan ngut ki dukhat bala sha kem na ke jing ya kulmar ha ke sau turing menta ubnai. Lai tang ginong ya lam kham sha kem na malade pan jamin lupa. La ban kedau hang ni ba ke jing ya kulmar klami ha ke sau turing menta ubnai ha prengi dukhat ke hito bar ki pulit hajan ke surok office DC Hashilong. Haba kinong yalam ke hito ba ki dukhat ki tmu bantur jubor sha secretariat hadien ba kila wan pai na gajing net hajir hasadar police station namar gajing khot hajir ki pulit ya president. Ha kate gajing ya kulmar keladon gajing ya kenyat gajing ya kawang tiar gas bat stun grenade na kaliang ki pulit kat bana kaliang ki hito pat kila kawang daki mau. Kaladon ru gajing sha ather stun grenade wat hadukan syaru ka badan ha parking lot jong ka municipal hajan kene gajing ya ki. Kila dan ru ki pulit ki bala mensau berkumjur ki dekat ke hitu kentop ya president ki bala mensau ba kajing syak bom syak tiet ber kajing syak kawang tiar gas bat stun grenade ha ki pulit. Kami ke kendon tapi haban penyaka organ yang kuat. Ke beliau tarik uniko demo selalai agar hasil bagi yo ya ka free arrest dan dia ban tibil. Nangku hadiah nangku di lalai yang kita dapat beliau tarik ban rengut artinya wei ban antara sini ban rengut montek lalai lut lalai kendon dan yang kicik te kendon kajing te kendon oi pi ba spek ben apa ko organ bisa sebagai di kendon ke bala ngat nomor bangpa ben keren sa pelat jaka jing rai ni jing bisa dan kayung kasir pisau pun pak kalau organik kecing keno kecing harap jam kita si administration ya kita bisa ya kajing keno tu haban alat but ya kir bisa keno kayu pada ya kata tak ai baka jing bisa kende ke bukan men tak sang bahau sli pai sli person